puki channel to so la home ni ho zo se la bon ni ko pa tu nang wan ni so chum chum la chum ho na be khon ki loi te Indian capital New Delhi khupia chileding G20 meet ahung runding to alhonin Indian Foreign Secretary Vinay Mohan Quatra in press conference ane nezina hi ichi meeting ding hi Russia Ukraine ki boilai ta ahine chunga United States le China ki ka ki het thim lona asan lai ta hi jin wanoi gamho hin India hi G20 het ichu president khat ahina chunga ichan din mon ahin lut dem tia avet li jingo chu hi ichi press conference chun thu so mi hon west le Russia ki ka ki boina thua India in akika alhon job mat na ding le summit ki chaya joint statement so do a ding hinam tia do na ananai nawa Indian foreign minister pon ahung hlung ding thulu na thua sai theina anai lodan anadon bonin a hi he thai khat chu ichi G20 summit masanga hi India khopi Bengaluru munazong G20 finance minister ho kyo khom na jong ana sa an hi ichia chulam kai hon ki tu ta thulu na an nei thei lova om zia joint press communique jong an nei lo an hi aji chu Russia galbol na chunga dem na thu hi zia Russia le China in ichia chu sui an kai hon lo hi alangkana Russian foreign minister Sergei Lavrov jong G20 foreign minister ho ki muto na ding kina New Delhi alungtan G20 kiloi khom na India in president hi na ala na chunga atosot na anapungin na hi Vanuya electric car kititing le minthang mama Elon Musk Tesla company hi ahizing in hi inla company hin achisa thamul kumsang ni somni lekhanapat thapul kumsang ni somni leni ki ka song se se a achama ki tol thei autopilot electric car apo do ho zathum le som kulani into sitna anato in hi athaben automaker Tesla CEO Elon Musk chunga shareholder hon ahi lo lam ta hi chikal wa autopilot na hoidan le safe ahidan chule self driving technologies changkang dan ta lang ahidan chunga ena San Francisco Federal Court na ananay ovin hi amhon asaidanun Tesla in ahilo lam ta achi sa kumli sunga hi shareholder ho hi adi lo bi le sailep na dima ana zawlep ovin asayo na hi amhon asaibe na va ichi technology hin ichana to sit na le kisu kha na asodo hidam ti a imang ove ativ na hi iti hoji chun achi sa phat sunga Tesla thil jo do za chu welcome pi hatain anikem su in hi shareholder hon a he na wachun achi sa sangni somleko bulte ni sim somni leko apat sangni somni le thum bulte chana to sit manna atu naw chunga Tesla in a leding in a sayo na hi he thei khat chu company driver assistance system chunga hi low seat le regulatory scrutiny ahung umjing na chunga Elon Musk sin Tesla autopilot hi achangkang dan ahin venjing chule system sunga alha samna awat le su tu ding ho vet sil na anei jing na hi ti Vanui khang thu sima dinga su mil thei hilo Britain leng thau nu na ngapdat na ni kho ahung nai to lonin leng Charles to na ding leng to na chu ahung lung ding lakaw ni sim gup ni khwa ding coronation ceremony ading in jim hoina anai ta bin hi ichi kin gun athupi pin chu kum jasa gi wala upa gangpi thinga ki sim to na a ato ting le Charles chu leng lu hu pi na ding ichu a hi ichi coronation chair tia ki he chu sana a ki sim thing na ina tum hin ichi ho zo si chu kolola ki jam glass ina tum ki hi Westminster Abbey athu ponchun
ichi to na chu thil hola alui loile asot pin khat chu ahitaya ti na hi ichi to na chu leng itwat vai hom sung sangkhat jani somsigi le ni apat sangkhat jathum le sagi kika ama tu sa na noya aniki si mahin Britain gamsunga leng ngapdat na kin zo si ahung ki mang pe zong hi South Korea ni piten thakaw ni simkhat independent movement nitna anani zunahi South Korea ni piten huilu thaw mai de in anam piu pun lap ana choyun cheunan hupi lam zonim ki zotna anani zunahi ichi cheunan hupi chu agam anama dinga aniki pido mautar chang yu gwan sun pin na khu chu ahi ichi abolo naw chu South Korean chamhlet jalen na muna dinga aniki phinpat naw ni kho akaw ni simkhat gial do na anabolo an hi South Korea gam hi Japan ten ana vai hom khum ova hogan thina dim se na Japan ten ana eng bolo an hi itia chu gamsunga alin alal mi ho me vai ti umlova Japan te do na dinga chu akaw ni simkhat sangkhat jako somle ko kuma chu anapanova South Korean chamlet na jalen na chu anaphon do an hi in la Japanese vai hom ten ichi ki phinna chu hunama su nim ding anagot ji over Korean mi pi sanga simin thina manna anato over Japanese songkula tampi jong anatango hi achi sani khwa Chinese app TikTok gamchom choma khana anam jing bangin European Union Parliament in staff phone achoi ho device wa kun TikTok security le privacy thu to ki mana akisu mangdingovin het sana anayon hi Parliament President pun European Parliament sunga member gam ho chule ana tong hon ichi akisei apps hi akisu mangnadingon thu hilna anane jin hi masanga chu European Commission in cyber security thu to ki mana ichi tabang older chu ana so saw ani hi TikTok in hichi thwa hin ala hilo ngo na di lo ahi an ti na hi ichi thu to ki manin Chinese Foreign Ministry akon thu pon chun European Union in National Security ti concept ni su chat veina anei lo na dingon ana phung do na hi gel do thei chu achi sa phana United States in ha ta hi chi app sunga hi that suinale khana ananai na bana western gam tampin zong anu anazuyo an hi amaho ngai dana vanuya user data ho TikTok in ala home ho chu Chinese vai hom ten amaho changwaya aman thayo ahi ati wahi in la hi chi kingon ho chu TikTok company ten ahi lodan ha ta anil kalna ananai jingsaw an hi in la achi sa phalla sunga TikTok in China gam sunga staff phabem in ichi data ho chu bat thaina hol thaina anei dano ana phong do na hi ahin Europe gambung sunga kun ichi apps mang mihim million jakhat le somni langa ho data chu akichin tu pa tin phon do na anayo na hi India gamsunga liquefied petroleum gas LPG tia jong ki he man lakaw ni sim khat nya pat akhang kit ta na hi ichi aman kal na hi achi sa latun kum sang ni som ni le ni zawa pat ha ta hong kal na masapin chu a hinalai na hi vanno ya thawman ha ta na kal chu kum sang ni som ni le ni kum top lama chu anakem so hi ta na hi inla ichi cooking gas tia yong ki he LPG man hi state na local tax sojin ki hi ne jong au me hi tu din mona dinga India gamsunga LPG man hi vanno ya dinga asang pin aman tam pin chu hi India bana LPG man kalna gam ho chu Turkey Fiji Moldova chule Ukraine ho hi Switzerland France Canada le United Kingdom gam ho gas man hi liter khana dollar khat bo a hinalai jin hi alhang pin gas
thauman kalna zi ho hi gamsung foreign exchange rate le crude oil manin apuzi na hi. United States top officer Hosai Danin Iran hin nuclear sim do na mancha chikim ta na yu to hlonin ni kho som la ni sunga nuclear galman cha sim do thei deu ai tai ani tin hi. Iran in hi chi thu chu ha ta anil kalna anei na bana bul le bal nei lo thu hi atin hi. Hi chi thu hi United States Under Secretary of Defense for Policy PAN United House of Representative hearing anei na wa an pon do hi. Ichi thu chu Republican lawmaker hon ipizia Biden administration in achisa Iran in kumsang ni somlanga kuma Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA tia ki he anikin up tu na chu atha cho hingding agu jingham tia do na ananei nawa Iran in nuclear lungtup api do a ale thu na Iran kile do na dingle ki thopi na chule sanction ho zo sila do a ana ning chu kumsang ni somlegit kuma Donald Trump in kinup to na JCPOA ana hai san pa na Iran ten ki hambol ta ale anaki kha sa nuclear research bona ho atha zom u ana hitai itia so Iran in nuclear garment cha sim do na thei dimon chu apha hi ani tin hi amana sei bena kumsang ni somlanga kuma chu nuclear garment cha sim do na thei dingo kum khat hobo anawa na hin in la phan hizat ong sunga chun Iran te hata aki bolo to hlonin tuapat ni kho somlani ka sunga hi nuclear garment cha simdo theiding a hitawe ani tin hi he thei khat chu ichi thu ho to kimana achi sa hapta sunga jong Iran in nuclear garment cha simdo na thei uranium enrichment chu at hindan 83.7 hotai tizia International Atomic Energy Agency hon Teran to ki hona ananei saw an hitai ichi athindan purity chu 90% apha le nuclear garment cha simdo theina chu anayo a hitai tina hi. Russia le Ukraine ki ka ki dawna ahong chijing to hlonin Russia sipaiten bakmut hupi anai lut jingovine hi. Ichi hupi hi Moscow in kota ipilampi hi songle la zo teding agono khat chu hi. Tu chanhin Ukraine sipaiten hata Russia sipaite chu atin jingo ahin in la iti chan adin pizo dingo ham tiwang sei the hi poi. Ukraine lamkai ten ichilaimon dinmun hi dinmun ha sata in asai jingon Volodymyr Zelensky jingin jong ilaimona ki dawni hi ani na ho che zinge atin hi tu din munin hupi sung hi ogiam nung abang jengtan building zo se akikap se bom khi nangan hupi lamlin la adung ong la jengin nidan ki pi phamanin bom ki he gin le thal kap ginin atom la jengin a hi Wagner group le Russia sipaiten Ukraine te supply line ho sutan pinading le Ukraine sipaite akisrendal ahilaw la akinong tol do na dingon hatain ano jingovin hi amuna pansa Ukraine sipai hon dinmun hi aha sali azingin somlawa khupi hi kilha so thei hi ativin hi achi sa kumki masangapat hi chilaimun hi Russia ten aha tu pinu khupi khatchu anahi petan achung chona ala azole Russia adinga mabana Ukraine khupi lenta ani ti chu Kramatorsk le Slovians bulu na dinga munpi laita khatchu hi hi galma sanga chu hi si khupi hi zu tuita akunle chila do na munpi khatchu anhia mihim sang som se gi walin chenna anane yo hi tu hin khugiam nong bangjing ichi khupi a hin mihim sanga bebo ha sata husa o hitai he thei khatchu Donetsk le Luhansk te ni ki goma Donbas tia ki he ahin ichilaimun hi Ukraine adinga industrial munpi khatchu hi hinla tu hin ake khatlang pi chu Russia ten ato phao chu hi tan abon cha la zo te ni dinga panha ta la jingo chu hi galki panapat golal namun tam pya hin nei jingwangovin
Russia te hin Ukraine gamsung 20% tabung atau phazo na layo hi. Tusu apat napat at say na chan ngay ho zo si na chung chi uwa kakipanaw kahin pong ovi. Tusu ta imukid ka ovin na bonon mang phale si bay.